Oke teman-teman, kita sudah sampai di Mangkoso. Oke. Ini malu dipampengi. Kita sudah sudah dijemput sama tuan rumah. Mega, dukeli miset ko makutan ako. Ya. Dia cari sapi sana guys. Oke, terus nantikan video ini. Terima kasih banyak Sapo sudah klik video ini, tapi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Selamat kita menonton. Enjoy. Dia na baju guys. Aja dulu taruh aja sih, nama lupa itu kan naloni dulu. Sebulan nanti taruh Dan kita sudah sampai. Sebelum kita makan ikan, kita ngopi dulu ya di rumah keluarga di Mangkoso, Kabupaten Baru, bersama 6 orang rider dari Kabupaten Sopeng tadi ya, melewati jalan alternatif yang ada pengaspalan sebagian ya. Oke, nonton terus video ini. Mantap. Oke, tinggal santap ya teman-teman. Mantap. Aiko mata malah. Hei, Timu, atau nih mes? sayur. Enggak, ya itu no nasi pak aku mereka ki. Nah, kita Kumanya mau ada biji menunggu ya. Biasa. Dan cepa. Cepa. Oh cepa. Andre guys. Cepa. Cepa aja mandiri tuh. Tapi ini ya udah biar mobil banyak ya kan. Semua soli meragen. Oke, kita makan masa poda guys. Aja masih Andre belum apa nahar loh. Bener. Kapare ko nahar. Kalau nanti mau nasu Nang mama kada ko makada nahar di. Mayag jar malam alit tuh dah. Dan lebih kisah pulau nah. Masih pak masa poda guys. Para may pandai di. Tutu ko mah talap pa ko. Oke, Mapace boleh guys. kita mau makan dulu. Sope Tidak guys. enak kalau di video makan ya. Oke, terima kasih. Terus tonton video ini. Sadanya guys. Aslinya kayak guys. Oh, ini cuma kedua. Jangan aja. Ya. Giliran Abang Pecong yang mau makan Balik guys. balik Cipa. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Mau ke Kalimantan ya Mas? Wah, ini rider kontrak mau ke Kalimantan pakai perahu ini ya guys. Aduh. Entre melolo men.
Panas guys. Aidena cocok. Ya teman-teman, kita sekarang berada di pantai Nelayan guys. Ya bersama teman-teman rider soundtrack Lili aja. Kita naik motor sampai ke sini di Kabupaten Baru, tepatnya di Mangkoso, dekat pesantren yang terkenal itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Itu lagi di belakang ya teman-teman, mau naik perahu. Itulah kalau kita orang Sopeng, tidak ada laut, cuma sungai. Ketemu sama perahu seperti ini, mereka sangat gembira ya teman-teman. Macam aku aja palari lopi ko bambeng. Jadi misal lesue. Mataru ko to Kalimantan. Ini anak-anak guys Dia mau ke Kalimantan katanya pakai perahu ini. Oke teman-teman, kita sudah berada di Pantai Nelayan, menyaksikan teman-teman yang naik perahu. Lagi belajar juga naik perahu ya, memakai apa namanya itu, WC. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa namanya itu, ala manual. Aku begini guys Oke, terus saksikan video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya makin semangat untuk upload video selanjutnya. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ini juga kan anak. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
tapi leso sorong. Mami ta jago na malo pitik kwe sapo leso rendering. Dan akhirnya teman-teman setelah menikmati ikan bakar, makan bersama dan menikmati suasana pantai nelayan yang ada di Mangkoso ini di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, kami pun izin balik kanan masuk lagi di wilayah kami dari mana kami berasal di Kabupaten Sopeng melewati jalur aspal karena kita bawa ikan ya, jadi kalau ke jalur bisa bonyok di jalan guys ya. Kami pun menyusuri aspal dan kadang perjalanan itu tidak semulus yang kita bayangkan ya teman-teman. Salah satu ban motor teman rider kami kempes dan kami singgah untuk tambah angin dulu. Apa dia kempes atau bocor, ternyata cuma kempes biasa, mau ditambah angin saja ya teman-teman. Ini salah satu rider yang selalu ikut setiap ada kegiatan motor adventure di Kabupaten Sopeng ini, namanya Fajar. Ada Pecong, Nahar juga di depan saya ya teman-teman. Pokoknya terus saksikan video ini sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan menuju ke Kabupaten Sopeng lagi.
anything. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Iya keren, Kita sudah pulang dari Mangkoso Kabupaten Baru. Sekarang sudah menuju ke Cabenge Sopeng lagi. Dan kita singgah dulu di samping Bulu 2 Baru, tepatnya di Bulu 2. Kami anang motor saja hari ini. Ini motor KLS asli ya. Ini asli. Ini odong-odong guys, ini motor saya. Cuma 100 cc. Motor VR juga. Ini KLX. Terus ini VR 150 cc. Jadi di sini ada 2 VR, yang lain Kawasaki KLX ya. Tapi ini VR-nya odong-odong guys. Yang di belakang sana guys, itu Bulu 2-nya baru bersama Bang Peco. Jadi hari ini kita touring gunung terus lewat aspal pulang ya, karena bawa ikan bakar. Ikan sini guys, ikan dari baru 1 ransel guys. Oke.